5. maja 2015. godine počeo je sa radom Jasmin M, poslovno-servisni centar Sarajevo, koji objedinjava značajan lager rezervnih dijelova, hidrauličnih komponenti, potrošnih materijala, opreme i alata sa servisom i adekvatnom tehničko-komercijalnom podrškom. Jasmin M, poslovno-servisni centar Sarajevo, kako svojim konceptom i organizacijom, tako i infrastrukturom jedinstven je poslovni objekat u Bosni i Hercegovini i šire. U preko 2000 metara kvadratnih vrhunski opremljenog prostora integrisani su najznačajniji moderni servisni koncepti u oblasti hidraulike, servisa automobila, kamiona, motora i radnih strojeva, te skladište i prodaja. Jasmin M, poslovno-servisni centar Sarajevo, je zamišljen kao state of art svoje djelatnosti, te osim prodajno-servisnih aktivnosti, nudi značajne edukacijske mogućnosti i cilj mu je pružiti sveobuhvatnu podršku privredi u okvirima svoje djelatnosti. Vrhunski arhitektonski osmišljen i koncipiran, ekološki prihvatljiv i energetski efikasan, te opremljen vrhunskom dijagnostičko-servisnom opremom, objekat Jasmin M, poslovno-servisni centar Sarajevo, glavnom gradu je donio novi kvalitet, kako u infrastrukturnom smislu, tako i u ponudi roba i usluga vrhunskog kvaliteta. Jasmin M, poslovno-servisni centar Sarajevo, nalazi se u Briješću, ulica Safeta Zajke, 137D. Gospodine Redžić, dobar dan. Hvala na izdvojenom vremenu da govorite za portal žepče.ba. Možete li nam nešto više kazati o uslugama koje nudi Jasmin M, poslovno-servisni centar Sarajevo? Dobar dan. Jasmin M, poslovna jedinica ili prodajno-servisni centar u Sarajevu nudi kompletne usluge i prodajni program firme Jasmin M Žepče. Rezervni dijelovi, oprema i potrošni materijali za šumarstvo, građevinarstvo, rudarstvo i industriju su sastavni dio naše ponude i mogu se naći na našim prodajnim lokacijama, pa i u ovom ovdje poslovno-servisnom centru. Znači, kompletan asortiman rezervnih dijelova, opreme i potrošnih materijala dobavljača Jasmin M d.o.o. Jasmin M, poslovno-servisni centar Sarajevo, ovlašten je Bosch Rexroth servis u Bosni i Hercegovini. Koje vrste servisnih usluga nudite? Bosch Rexroth servisni koncept je jedna od specifičnosti ovog ovdje prodajnog centra. Mi raspolažemo ispitnim stolom i kompletnim servisnim konceptom renomiranog, ja bih rekao, najvećeg proizvođača hidrauličnih komponenti na svijetu, posebno hidrauličnih pumpi firme Bosch Rexroth AG. Znači, firma Jasmin M, poslovno-servisni centar u Sarajevu, implementira Bosch Rexroth servisni koncept za hidraulične pumpe, posjedujemo ispitnu opremu, edukovan i certificiran kadar, te kompletan praćen, kompletan servisni proces. Također smo, ja bih rekao, prvi u Europi ovlašteni Bosch Rexroth Service Excellence centar za hidraulične pumpe, odnosno za mobilne hidraulične pumpe. U sklopu Jasmin M, poslovno-servisnog centra Sarajevo, nalazi se i showroom, prezentacijsko-izložbeni salon. Na kojim uređajima je fokus prezentacije? Fokus poslovne jedinice Jasmin M Sarajevo je na približavanju poslovanja Jasmin M krajnjim kupcima, odnosno ovdje tržištu glavnog grada, odnosno Sarajeva. Jasmin M Sarajevo nastoji da bude blizu krajnjim kupcima i krajnjim korisnicima opreme i mašina koje distribuiramo. U našem showroomu imamo izložene uređaje i opremu proizvođača Atlas Copco. To je kompaktna oprema za kompresorski alati, pumpe za odmuljivanje i kompaktna oprema za obradu betona.
to je ovdje u konceptu showrooma kako bi kupci mogli da osjete, da dožive iskustvo eksploatacije i upotrebe te opreme. Jasmin M. Sarajevo bavi se i edukacijom i razvojem. To je isto jedna od naših specifičnosti. Jasmin M. Sarajevo je centar razvoja u firmi Jasmin M. d.o.o. Pa tako ovdje imamo razne uređaje, edukovan kadar koji radi na razvoju Jasmin M. šumskog traktora koji je u planu proizvodnje za iduću godinu. Također posjedujemo uređaje poput 3D skenera za procesuiranje, za skeniranje mašinskih dijelova i naknadnu obradu mašinskih sklopova. Također Jasmin M. Sarajevo posjeduje simulator vožnje šumske mašine Harvestera koji je odnedavno u funkciji i na kojem se može vršiti edukacija potencijalnih vozača šumskih mašina. Gospodine Redžić, hvala vam na izdvojenom vremenu. Portal žepče.ba želi vam mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala vama.